Hey, ini Zobei Construction kan niya, Zobei Group kan niya construction, real estate, consultancy, event management, service provider kan niya dintar, mapoy. Dintar veng ay zola kan oma kan contact number 29612-733-044 ang tani. Zobei Construction. Hey, tuna Metrobox Smart City Private Limited under the initiative of the central government, Pumodia. Pumodia malak na. India ram pumpuya smart meter install vector. Kami malak na kalzel project. Kalzel tuna hianin hakan tukmeka. Tuna RSD2 huam chunga hakan tukmeka ni. One smart meter single phase anya residential here smart meter electric smart meter here residential here in single phase kan mga khobel ram pumpuya single phase. One triple phase kan timaya three phase triple phase anya three phase. Two hemi workshop kan ti te church kan ti te big in industry small medium kan ti ang chi hawa here in three phase. Kan install ta man mang ta susumhan dan lang point ta tuna hianin smart meter install dan kan install mek Sarkar Mizoram Sarkar le Central Sarkar tang kopa install mek dan tuna hian no vini chu video kan siam do na ne tuna hian mobile apps le manual offline le online nin ti tur oma internet network anei that angaya tuna offline na ti dan hey kan naute an ti dan voin chu kan install dan kan no video kan non siam don ne smart meter box number tuna aziak zo chi meter box number 1031975 anita ne tuna 0 kan seta chuan he ta hian mobile apps oma hey ang khoi mek ta ni tuna in load mek ta chuan ta hian manual ain ang chiangai ta manual le khabu hi hey receipt cash memo kan ti hi mi zo chuan receipt book cash memo book kan ti hi ta hianin tuna hian installation kan han ti mek ani ti hian mi pan hi angaya pahatin lo install langa athian thiamani thiam veve ni chuanin kan now meter installer electrical engineer tan chuan ITI training electrical course training to le training kherlo po training kherlo tan po harsalo mani thian now te kan training tir hi ni khat bakin mamolo then thiam chak phei chu chomhalama kan training tira chanhulama installation an khoi ngal theya rilru chak deu tan phei chuanin har salo ani chuan zo trap in man mo deu nge kapi imo kapi khong in minute khat pot ling lo comment in lo pek sak zui thei jong an lom bia wang tuna hian PC lo nun mo ya din khara DZ11A kan DZ111 za song pakhat kan meka PC lan mo tina kapi mo hemi smart meter project hi in thawanga central government Pumodia Sarkar malak na nita eruk na venan le inrem chemnan chuta chuan ange imu dan aret asan iringe alo hoi zok mai khongai takin asan pha loi iringem nge apa ngai yang iti milo comment sak zoi mai ka shit thiam lo ale online offline in
kan install veka tuna hian chu ta chuanin hemi mobile apps tuna a khoi mek phone a khoi mek mobile apps a hian chu tiang apps su in mangdon ta ni Mizoram India ram mi pui zong kan mangdon na training kan neyang a section oisin tun kar chu z section training tur in tina pakhat mobile khoi thiam phone khoi thiam apps khoi thiam mo training an neyang a company department le P&E department le company himani company tangin training tier 2 mo khang kha anong kaldon ani hola chuanin bill complaint zong bill asange ko office akal ngai to lo bill avasang ve avan niam ve kan choi tam big ve ti kha om thei to lo ek tak kan man zat tak kan choi to do ni ta chuan rumai on vu empiran kan han englo zok nga tuna hian he tuna I on vu om lo ta ni helama fan so ta fan so avir vu ta re kan zoom lo ka nge tu manom lo avir vu chuan en on vu chuan kren mang he don tro chiang tro tu manin mang lo wa ain on chara AC ruma tu mai nom lo heta entinan ruma tu ma AC in mang lo in on char in rem chem kha puang ta ni kan central sarkar hian chuan khong ai in min lo comment sak zo enge ipur ege a fair don ve kan man ang zat chi kan choi do na tiang de in enge comment min lo ipur em smart meter thar phur man ang zat chi choi do ngon tha an to lo ro at to ai to tha ne attention singa teron kalkha bil kha nuai khatte ihrian tro mak de electric bill nuai som teron kal singa te singni te sanga te a om ang em lo ni kha technical error te le harsat na enge mo wang te pon the tuna chuan lal lian moya kania lal lian moya khan kania ka man ang zat chia kha ka choi to don chuan enge mo kha chu kha ta kha nin pal om ne mi thei ta kha chon complain kha thei vek chuan in enge apps te mang cha to em thara hianin in bilaram thleng thar to dona chuan compare te enge mo ichak han min lo comment sak le zoi tong kam ni khat lekin a bir te ron thleng phat se wa ta tang chua ti ta thar man ni me an ho te kala sat thiam chiang chi sim phok si lo ni kha shet thiam harta training kan nei dona mo training kan nei dona wa khanin okay ni sa thar chu ha phot sinang lo so ekdima lo soi lok thiam la har ni voini ok June ni sari sang ni sorry July ni sari sang ni som ni paruk anita kapu te na hianin hei kan install meka kan ho tu te na hian chuan thar bill August sang ni som ni paruk bill kan ngak hlel to le ni chu te chu thar bill chu ngak hlel takin I lo thiran kan lom tu ke ole chuan ai kala ron zui zol zel don chi ulom in tina India ram mun sang state sang in tina install turani kan smart meter hituna din thar venga DSV 2 huam chunga kan om mek ani mapui in pakhat meter box pani ame tuna khan pan hela hi wa anni hi wa lasak lo ngatinge anom lo ta chuan ai kal la ne nom lo ani chuan meter box pani kan la banga tuna ken lai hi ku meter box pani ala banga anni in pani hemi anni he helai mi pani kan install thei don ane kan lo tilang zel don ne kan channel te kan YouTube channel Zobe Construction le IG page zobe_group ti le Facebook page lama link le bio lama khan kan biak po the na kan da ta chuanin viewers te kan channel clip tu te kan page IG page Facebook page entry tu ten minron a share te comment lama te a the dar ko nga te kan channel te min lo view saka
chu tianga min ron nge tha min ron tho pui zel turin kan som chu ni pui a thum po pai lo boite a chen thum tuna hian a hlui meter box hlui kan remove don ani voin kan video a chuan smart meter electric in tina smart electric meter box kan nei veka chumi install athar kan install dona hei hi hlui ni ta ni hei india ram pum puya kan manga hlui hi po theng tlem ma pui lo en no ka hi po atong cham dewa ala eng lo em tlem ti niam de sir lama kaltir zeu ngai mai thei adai tol adai angem adai lo chuan atlin lo chuan heta a box the king pek te mo phela ati khan tuna hianin hei hi a hlui ani ta ni india ram pum puya hetiang vekhi kan mang telangana apo maharashtra apo delhi apo saizo apo nolbuni apo new harchi pa po falcona po hetiang vekhi ko muna po kan manga chu athar kan install don ta ni athar hi hei hi ni ta ni mampoi lo hong zoi mai khong in meter box thar tuna kan hong do ni kan unbox don ani smart meter box thar kan unbox don tuna hei hi smart meter box thar kan ti chu hei hi Tamil Nadu ate Telangana Manipur Maharashtra khoya po Borapan Saria po Tuazola po man vek wo install vek turani India ram zong le Union Territory sa chu manual le kan soi photo ang khan manual le offline in ti tur oma installation tuna hianin manual in install mek don ni kha kas memo book kan ti kha meter box a hlui le details number chuan and remove zo ta che tlapal luang e a hlui smart meter box hlui an phel zo chia thar install turin tuna hei room han kan siam mek ani now kan electrical engineer thiam tak fel tak ten kha tuna aron install don ta che ta ni hei a remove a hlui kha tuna athar he ron install don ta che ta ni hei mi puiten kan lo shet angaya chu min han thei to pa min ron thop turin mi puite kan ngen buka sarkar lampian department lampang puin weme local council te vc village council te po le khan thon chuak to smart meter bu tu te company te thop na le ngen na lo pui bom na le kha le information mai ka te po an lo puang thin to ni whatsapp group sang sanga te chutiang chuanin ni pui te ni tran pui na kan mo ani mo ne te kan nei via meter box meter customer number te id number te phone number te aadhar number te chutiang chu kan mo ve thina chu in support na ni pui na kan mo le ne customer ten sign signature pack tur ten ron install nge ti pack na tur khai tuna hian customer en sign mek ani meter box company lampangin an ron install nge ani ti tuna hei tapi hian alo sign mek ani tuna signature pe mek ani install thei to tro tuna install smart meter thar an install don ani video te kan channel te min lo thir sak sun zom zel tur le share le comment te subscribe konga te like kan ti khatiang zonga kan viewers te kan min chu pui zel turin kan som chu ni khati zong kha voina an YouTube channel
kan video atana IG page le Facebook page atana video kan on siam the chuania kan channel te in no chir clear sak chun zom zel turin in mi du sakna te kan on som non le chu ni